Ne mjeri svoj život današnjim problemom. Ono što danas izgleda kao kraj, sutra može biti početak nečega mnogo ljepšeg. Nastavi koračati. Nastavi vjerovati. Bog te nije doveo do ove tačke da bi te ostavio. Tvoja priča još nije završena. Možda danas prolaziš kroz iskušenja koje ne razumiješ. Možda nosiš brige za porodicu, zdravlje, posao ili budućnost. Ali zapamti, vjera i snaga nisu u tome da nikada ne padneš. Vjera i snaga su da si ubijeđen da te Bog vodi čak i onda kada ne vidiš put pred sobom. Zato podigni glavu, udahni novi dan kao novi dar. Pred tobom je više mogućnosti nego što sada možeš zamisliti. Koliko god da je put težak, nastavi dalje. Allah je veći od svega, a nada je jača od svakog straha. Nisi sam, nikada nisi ni bio.